Meto nga mental health seminar inginampang ning San Fernando LGU para kareng magaral king senior high school. Ay ning report. Tuklo king migit adwang dalang senior high school students, iba't kareng niyaya liwang eskwela, ing mekisan metong, dikil king metong seminar, king mental health, apeni muna ning City of San Fernando Human Rights Action Center, inyang October 1, king Heroes Hall. Kapag nasaan ning programa, ing pasik na nga ning kebaluan dareng kayanakan, dikil king mental health. King pamamuklat ning seminar, dinikdik ng City Legal Officer at HRAC Co-Chairperson Attorney Cristanico Abad, ing prioridad ng Mayor Vilma Caluwag na di ng prioridad ng kapakanan dareng magaral. Ing psychologist ay Paula Glenda Ferrer Cheng. Ing maging guest speaker nung nukarin, dinitalye na niting ulaga ng mental health, reng miyaya liwang factor sa makaapekto keti at nung makanano abalo o apakibata ng stress, anxiety, ampong depression. Pepakit king aktibidad ing balaw sa pamanutok ng syudad, karas king aspetong mental health na rin kayanakan ating pamanyulong ng kultura, ning malasakit at suporta lakwas na kareng eskwela at komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto, king Balen, susuyo.